Ni ukuri ko Imana sipesi n'umurozi wa mbere. Uwo SP abaturage bari gushyira mu majwi ni umuturage wo mu kagari ka Shara ko umurenge wa Kagano mu karere ka Nyamasheke. Imbaga y'abaturage babwiye TV na Radio 1 uko uyu muturage mugenzi wabo yenda kubamaraho abantu abicishije uburozi. Ngezeho nsanga yavunuye. Anyereka urukoma njya kunywa urukoma. Maze kuba mu rukoma ashyira umugabo w'injoga mu ijage ayimuterekera ku meza kugira ngo yaza kuma naza kuyimuhaho. None wanzanira inzoga ngo ninywe. Ya inzoga y'umugabo we ayiteretse ku meza umugabo nawe ashyiramo umuhero. Ubwo ndicaye ya nzoga ndayinyoye. Maze kuyinywa ndatangiye ndaribwa. Ndibwa mu mutima ndaribwa niko sipesi we ni inzoga umpaye nikonze ko nta yarihiye niko none nkaba ndi kuribwa mu nda bigenze gute. Na n'uwo mutima cyawunywa uburozi bwe buragatsindwa n'Imana. Bo ubwo yaramaze kwisha umugore w'umugabo wacururizaga hano haruguru kwa Fiberete witwa umugore wa Noke. Yica umuhungu witwa Usengimana baharimuramo. Umuhungu wa Sengimana. N'abandi n'abana base barungu babiri. No yewe nasebukwe bavuga ko ari wamwishe na nyirabukwe. Hari nk'umwana w'umusore wapfuye bitagashuye bavuga ko ari umukecuru wa Murozi, hari umusore uteye ku matara bavuga ko ari umukecuru. Ariko imbaga nyinshi hano mw'uyu mudugudu babaye nk'abatanga amajwi, imbaga nyinshi bavuga ko aroga. Dore ko impamvu bivuga hari ahantu higeze haba ubukwe hari hepfo bw'umusore bita Karame. Bari kubyina indirimbo y'amahoro mezi uyu mukecuru rwose twagiye kubona tubona abantu baramurungitse bagenda bamukubita ngo atwaye ingatira imigishirire ngo ayitaye mu maguru y'umugeni ngo n'umurozi. Naho rero twahera niyo mpamvu abantu bahera bavuga ko ari umurozi. Umukecuru uwo mubyeyi yaratuye haruguru none haraza azanye imineke yakabaragara aramubwira ngo mwana wangu reka nkwihere ngo imineke amuhereza imineke uwo mubyeyi amara kuyirya nago ngiye kubaho ese ko amusigisha umwana umubyeyi ahitapfa ibishirira. Uwo mugabo yitwa Matwi wo ku mugo yarashyingiwe amaze gushyingirwa uriya mukecuru nyine ajyana y'ingata amaze kwijyana mu nyina hari nk'ibirozi arabaroze umugore n'umugabo nagongeye kubana. Ubwo twari ku isantere mu mudugudu wa Matara uyu muturage twamuganirije maze bambaye umwenda wawe mwiza batagukekaho wagira mu tugasanga harimo ibiryo n'ibyo nyine bari byo bampora nzabaringanira hagiye ntazambara. Ubwo burose bahamagara leta ikabwerekana n'uwo nishango niciye akaza kandega kuva twabaho. Kugeza ubu amategeko y'u Rwanda ateganya ko uburozi ari ikintu cyose cyemejwe na muganga ko gishobora kwica. Icyakora hirya no hino mu biturage hakunze kumvikana amakuru y'uko hari abaturage bashobora kwica bagenzi babo bakoresheje amarozi y'amatamikano ndetse yewe ngo nibyo bahuhera, ariko ibi byose ntabwo laboratoire zo kwa muganga zishobora kubipima. Bakoresheje imiti. Uyu mugabo rero afatwa arimo gusambana, baramatana ku buryo kurekurana byanze. N'umuti rero uyu umudamu yakoresheje kuko uyu mugabo yarafite umudamu basezeranye, yarabimenyaga ko uyu mugabo amuca inyuma akajya gusambana n'indaya. Uyu mudamu rero yaje kubatega imiti. Uyu mudamu wasezeranye n'uyu mugabo amutega imiti kugira ngo najya gusambana n'iyi ndaya mubona bari kumwe baze kumatana. Uwo mugore rero yaje gukoresha imiti itandukanye yibatega kugira ngo baze kumatana. Harimo umuti bita igifashi, harimo umuti bita umufatangwe, harimo umuti bita umukurura, harimo umuti bita umunanira, harimo umuti bita umumenamabuye, harimo umuti bita umwanira, harimo umuti bita umukubagwa, harimo umuti bita munyegereze, harimo umuti bita iraza, harimo umuti bita irarire, harimo umuti bita bitoki bidafata ubusa, harimo n'ikindi giti imbwa zasendaniyeho. Ni igiti imbwa kwa kundi ziba zisendana, igiti imbwa zarenze zisendaniraho, kwa kundi imbwa ziba zirimo gusendana noneho zikarenga igiti. Icyo giti rero imbwa zarenze zirimo gusendana uyu mugore umugabo w'uyu mugore basezeranye yarakifashishije kugira ngo abashe kubibatega kugira ngo uyu mugabo najya kusambana n'indaya iyi ndaya baze kumatana. Byaje kurangira rero uyu mugabo n'iyi ndaya bamatanye nk'uko mubibona baramatanye rwose. Ni ukuvuga ngo rero iyi ni imiti ya kinyarwanda, ni imiti gakondo ikora ibitangaza nk'ibi ngibi. Iyo miti rero abantu bayigira ni bakeya kandi iyo miti ibasha kubikora 100%. Iyo miti rero ni nayo bakoresha babategura kuko byasabaga yuko uwo mudamu w'uyu mugabo basezeranye ari uri buze kuzana iyo miti akayibatera kugira ngo bongere bamaturane. Rero uko ubona hano ni umugabo wari wafatanye n'indaya, baragiye bakora imibonano mpuzabitsina barangije baramatana, kumaturana biranga. Rero bari barimo gutakamba basaba
umugore w'uyu mugabo basezeranye ngo azaba amature, ariko uwo mugore wasezeranye n'uyu mugabo yari yatinze kuza kuba amatura, aravuga ati reka mbareke isi yose banze babone, mbareke isi yose banze bagaragaze, mubanze mugaragare ku gasozi. Uyu mugabo rero yari ari mu gutaka cyane avuza induru, hano mubibona yari ari kumwe n'indaya, yari yaciye inyuma umugore we w'isezerano, aragenda asambana n'indaya, yisanga rero yamatanye n'iyo ndaya, kurekurana biranga. Rero iyi ni imiti gakondo, ni imiti ya kinyarwanda, hari imiti myinshi cyane abavuzi gakondo bagenda bakoresha, wenda ushaka nk'umuti wenda nawe hari imiti myinshi cyane ivuriro rya gakondo ricuruza, harimo imiti igiye itandukanye ariko biterwa na serivisi wumva ushaka. Hari umuti wenda nakubwira nka nimero ya 0729181428. Reka nsubiremo iyi nimero ni 0793181428. Hari n'indi nimero rero ikoreshwa ku ivuriro rya kinyarwanda, harimo n'izindi mugiye kubona kuko hari akavidewo tugiye kubashyiriraho kagaragaza indwara nyinshi cyane tuvura, kuko uyu muganga atanga uruhereko, agarura ibyibwe, avura inyatsi, avura amarozi y'amategano, amahuherano, akora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Rero hari n'izindi nimero ushaka ko uyu muganga yagufasha, hari na nimero ya 0722509510. iyo nimero nayo wayimuhamagaraho, ni nimero ya 0722509510. Rero bibaye hari n'undi muti ukeneye, kuko bavura amadayimoni, bakavura inyatsi, bakavura umuntu watewe n'amadayimoni, umuntu watewe n'amagini, umuntu ufite mbese uburwara bwananiranye, yaba kanseri, za diyabete, za ndwara zananiranye, uyu muganga arazivura zigakira. Wamuhamagara kuri iyi nimero akagufasha kandi bigenda neza. Ubaye ufite uburwayi bukomeye, ubaye ufite uburwayi bwananiranye, muhamagare kuri nimero ya 078, muhamagare kuri nimero ya 0722509510. muhamagare kuri nimero ya 0722509510 agufashe. Reka rero dukurikirane iki kiganiro. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga, nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende. Mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda, avura inyatsi, ababuze abagabo, ingo zidasobanutse, ukunda nta gukunda, muze abahuze. Business byaranze, muze abigorore. Baguterereje ihembe, vayo aritumure. Abafitiye imiti ivura indwara zikurikira: umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha. Tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano. Tutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri. Tuvura indwara z'uruhu, izo mu nda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe. Dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo. Tubafitiye umuti ukuza igitsina. Dutanga umuti ugahomba kwikinisha. Tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga. Tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga 5,000 gisuzumiro ugacura n'umuti. Nimero zacu 0793579993. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga, nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende. Mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda, avura inyatsi, ababuze abagabo, ingo zidasobanutse, ukunda nta gukunda, muze abahuze. Business byaranze, muze abigorore. Baguterereje ihembe, vayo aritumure. abafitiye imiti ivura indwara zikurikira:
umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha, tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano, tutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri, tuvura indwara z'uruhu, izo mu nda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruheko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga ibihumbi 5 gisuzumiro ugacura n'umuti. Nimero zacu 0793 579 953.